manje ni proof ukuthi bayakudlela bonayo bengayo ngoba like khona there was that time bangisendela i-video yabo mina sengimangala manje esikoleni sabangitshela ukuthi hey wena uyadlelwa in yabo so bamdlile vele yeah like yena ngizosho kanjalo yabo noma ngafika kini akhala guqe ngeke kithi bazomthela ngamanzi ashisayo ngoba bamfundi even ngithi wenzani kanti kini ngizothina angeke ngithi like ne bengine boyfriends ala wethu yeah okay ngoba like bekano ngisendela ba 400 jola nobani manje into yakhona within an hour isinkulu kakhulu phela umuntu wamazumba yabo so lizumba leli hayibo ungabathembi mina ngikwazi ukuthi umuntu engicede kumazi manje yabo ngoba yeah mongana mali vele uzoncinga kumama wakho yiwani ngikuze ukukhuluma ngoStumza mfethu and he was a close friend yeah kwenzakalani kuye wena naye phakathi kwakho naye Sanibonani babukele emakhaya lo lokhulumayo umfana omnyama olandelwa indlela zokukhanya under icompany Mepo Media. We are back with our new episode yanamhlanje. Angikho ngedwa njengenjwayelo ngihamba noSihle at the backstage noKamu Abutiji. Today sivakashelwe umfowethu lana indeed he is our special guest. Sawubona mfethu uyaphila? Ngiyaphila kanjani? Hayi siyaphila mfethu. Mhlawumbe abantu abangakwazi ungasichazela ukuthi ubani mfethu mhlawumbe. Mina ngigama lami lamampelo akhona. Isibongo kwamakhulu. Yeah, usually nickname bangibiza ngoNkushi. Yeah. So legama la kaNkushi laqhamuka kuphi? Igama la kaNkushi laqhamuka primary, I think grade 7. Yeah, grade 7 obvious like mina uNkushi vele like bekunkushi maye yabo. Okay. Usually mina esikoleni bengilezi zokuthi ngithanda like benginemali yabo. Yeah, like being sort of cheese boy, self-made cheese boy so yabo. So like obvious esikoleni bengihlezi ngiphethe imali yabo amantombazane nangapha yabo so kuyenze ukuthi khona intombazane vele tha wena igama lakho enginika lona uNkushi maye yabo vele bathi umaye bale mara bebangalibizi lela kaNkushi kakhulu bathi emaye yabo so like usually mangithi high school mase ngizongena high school vele ngaqala ngalikhatha mina ngathi Nkushi ngaye kumaye yabo so from namanje ke sekunkushi ke waya sekunkushi so wena vele boy cheese boy like sort of ngasho ukuthi obviously kumama mnyiwani yabo so umama mayikho into angangenzele yona yabo so ngasho ukuthi that's why vele ngizothi self made cheese boy yabo yeah ngasho ukhulelephi wena mnganami mina ngikhulele eSnake Park eBlock 10 ngikhule nogokwami ya nabo malumbami ke nobabami yabo ngoba usually umama bekasebenza so bengambona yabo yeah bengimbona ngama Fridays phela Saturday yeah so enjoyed ukuhlala nogogo nomalume yeah ngienjoyile ukuhlala nabo ngoba bangifundisa into eziningi yabo yeah bangifundisa into eziningi especially futhi ugogo wami yabo yeah yini mhlawumbe into ongayifunda kugogo osayikhumbula namhlanje into ongayifunda ukuthi mele like ngihlezi ngihlonipha abantu abadala yabo ngoba like ungahloniphi like akunala uzoya khona yabo yeah into gogo amanhlezi ngitshela yona ngoba nako la ngikhona manje yabo akusinoma ubani la ngikhona yabo so yeah into engayisho le gogo amdala izinto bekangitshela zona namanje ngisazibambile so ehlonipheni uyakulandela lokho wena mnganami yeah ukuhlonipha vele yeah ngiyahlonipha yabo mara kunokuba nezinye izinto yabo uzokuthi like ngizothi khona ezinye izinto engazilandeleli yabo yeah let's say maybe ngenza into ezwrong endlini yabo bese nami ngcina sengicabanga sekulate ukuthi yeah i-wrong lento le yabo yeah ngisuke sengizicabanga sengiyiwani lapho ukuthi khona into engiyenzile wrong. So currently no uhlala nobani? Currently manje ngihlala nomama mami stepfather ngoba obvious time alarm yeah lihlala nestepmother le eSlovo yeah hlala leSlovo so manje Snake Park hlezi ngihlala nobabami so mangilanga nestepfather no mama yeah.
So how is the relationship? I-stepfather sihlala ne-stepmom hayi sihlala like i-stepfather ngihlala noma mama ne-stepfather ne-stepfather Yeah. then ubaba wakho uhlala ne-stepmom yeah baba mohlala ne-stepmom yabo so like hey nama ngazi i-vice versa le. ivesa versa So when ezumjitha i-relationship yakho between those two people injani? Stepfather and stepmother. ngathini ngine relationship kakhulu ne-stepfather it's because like la ngihlala khona yabo sihlala siba yi3 Okay. yabo sekulokuthi manje sekunomntana kithi omncane like ngasho ukuthi oka aunt wami Okay. yabo so like obviously i-stepmother ngisibona bona kakhulu yabo ngoma ngihlezi ngithi ngoba sijwala ngokuza so ngine relationship kakhulu ne-stepfather. So yona i-time relationship wayengekho nkulu. Airtime ngoba like ngisho ukuthi airtime relationship yamnayo ngizothi inengi incozi Okay. yabo inengi incozi encane yabo so like obviously abahlali nangapha abahlala leSlovo so which is angimbona every day yabo so ngine bond vele kakhulu ne-stepfather sami time lami sengivele ngiyamtshela ukuthi time angikhala ngento ethe bese angisendela imali yabo yeah bese ke ilapho sikhuluma lapho nje kuphela. But all in all ungasho ukuthi akekho absent empilweni yakho. Yeah akekho absent ngoba ungisupporta ngayo yonke into. Yeah. Ngisupporta ngayo yonke into engiyifunayo yangisupporta ngingasho kanjalo. Ngiyakuzwa mnganami. So ekukhuleni kwakho khule ugeleza kuphi mhlambe? Ngikhule ngigeleza eSebetsa. Okay. eSebetsa isikole nje ngathi kufunda ama celebrity kakhulu ama soccer player yabo Yeah. sort of abo Thabiso Sesane yabo Mpepe Yeah. bafunde lapha abo Matlaba yabo so like ngifunde lapho obviously nga change isikolo ngokuthi umama ube wathenga indlu la eProtea Okay. yabo so savile samovela ngahlala la eProtea North so sengifunda khona vele from grade 8 bengilibele ngifunda kulesa sikolo lesiya ngilibele ngifunda khona. Okay mnganami. So impilo iphilayo manje siyabona ukuthi uphila impilo yobu content creator. Kuqale kuphi lokho mhlambe? Ngasho ukuthi icale 2021 Yeah. ukuba i-content creator ngicale 2021 mara bekile ukuthi bengishaya ama video like so yabo bengaka experience into eziningi yabo bengisashaya lawo bengakayazi ne YouTube kakhulu yabo bengakayazi YouTube ngaqala vele ukushaya ama video kanjalo ngashayela ama video okay thema ngicela ukushayela ama video kanjalo 2024 ngaqala ukushaya ama vlog vele like specific vlogs yabo lawa so sengikhipha umama memory yabo sengenza into ezinjalo so after from da ngabona ukuthi okay akufani khona la ngiyakhona yabo maka ngaba nama bad comments yabo uphume ebantwini yabo ukuthi hayi yeke lento yenzayo yabo so like obviously mina ngathini angeke ngiyeke yabo ngoba into evele sengijwayele yabo so ngaqala ithema ngazi uPetro uPetro da ngaqala ukwazi ke lapho kena bese ngicala ukuvloga naye bese ngistay consistent yabo sengivloga njalo yabo sengihlezi ngithola ama positive comments ebantwini. So at that time ngiyakuza ukukhuluma ngokuthi wawuthola ama negative comments leyo nto bengacikeleli phansi mhlambe as umuntu osaqala. Bengicikelela phansi ngoba like ngibona ngathi angengifike la abanye abantu bakhona yabo ngoba bekunzima vele yabo ngoba every time ubheka ama subscribers bohlezi ubona astakile maybe 5 days muthi uyabheka usahlezi usihlele kulama subscribers lawo so bengibona ngathi vele once like ngiyeke lento le yabo ngoba ngisebenzele so ngathola like vele motivation ebantwini ukuthi angayiyeki yabo so njengoba manje ngiyayeka ngase ngilibele ngiyachubeka manje so mnganami ngiyakuzwa usho njalo content ngifuna ukuyazi before nje siqhubeka apart from being a content creator mhlawumbe noma usakhula ufuna kuba yini? Mina being specific bengifuna kuba like labantu laba aba like bengingasho ukuthi like ngifuna kuba i-content creator mara bengifuna kuba famous. Yabo like mangifika endaweni ngaziwe yabo like nangonkoshi yabo so like bengana plan ukuthi like ngifuna kuba yini yabo bengakazibheki ukuthi like I plan lami libheka ukuthi ngifuna kuba yini maybe iphoyisa or ini yabo
so like bengizibheka ukuthi umuntu ami nama ngaba famous yabo yeah into bezongenza ukuthi like ngibonakala ebantwini ubu famous bakho ufuna ukuba yibo indlela uyayibona ukuthi iyaya khona yeah ngiyayibona iyaya khona ngoba like ngiyathola nama text asuke Eastern Cape ebantwini yabo yeah but you biggest fan like yayithola so like yeah nami ngimotivate lento ukuthi okay khona la ngizofika khona nami yabo yeah ngoba like vele ngibhekelele kwabantu vele aba yabo yeah ne there's a question futhi ngifuna ukuyibuza mnganami yini yak inspire ukuthi uqale ube i-content creator into yang inspire ngizothi into yang inspire ukuthi ngibe i-content creator like mina fade ngizothi umuntu like ngikutshele basically ezomuntu okay ngisho ukuthi uPetro yabo ngoba like mina ithe mangicala ukuyenza lento lezi ama couples content ozokujola so bengayilandeleli YouTube kakhulu bengibehlezi ku Facebook yabo so bengihlezi ngipost into zami ku Facebook via Facebook so ithe mangicala vele mangicala ukubukelela uPetro uyang inspire sengicala ukuyenza i-couples content and which is abantu bayithanda yabo so yaphelela kanjalo nje since ngilibele ngivlog asade sahlukana ke nalomuntu lo yaphelela lapho ubani lohlukane naye abaningi bamazi ngoloyanda mara obvious bamazi ngomankoshikazi yabo uye vele bengingasho ukuthi umankoshikazi ngoba like besingafihli yonke into mina naye yabo ngize ngamela vele for yabo uthi like ngoba sijole 3 years yabo 3 years leyo siqale ukutrenda 2024 ngasiqala ukutrenda 2024 ngoba dala sijola mara besingazilandeleli social media yabo njengoba ezibengisho ukuthi besilandeleli Facebook so ku YouTube sigene manje sicala ukungena sangena abantu basithanda yabo sabona ngama views ukuthi okay akufani content esiphusha ngevideo ethi 1 yabo from that ke salebele siphusha until saxabana yabo ngoba manje vele beseyiphela indaba yami naye so yaphela kanjalo nje 3 years mnganami wavuma nje ukuthi ahambe naye kanjalo bengizovuma ngoba like bese ngibona ngathi imislima yabo ngoba since thema ngicela ukumove ngasahlala eSnake Park ngoba obvious besinebond kakhulu thema ngicela ukumove bese sicala inkulumo zokuthi wena nkushi bayakudlela yabo so like mina akusinkulumo engizithandayo lezo uthi wena nkushi bayakudlela waka so mina ngagcina ukuthini ngamtshela phela ngeke ku relationship uthi umjita ne ube ne mistake e1 mara mina like yena intombazana nama mistake e3 unozithatha kanjani nomjita lento leyo kusho ukela heko right yabo so nami ngicabanga lento leyo yabo ukuthi hayi ngamane amove on yabo manje ni proof ukuthi bayakudlela bonayo benginayo ngoba like khona there was that time bangisendela i-video angeke ngithi like i-video like ne mara like i-video ubonisa ukuthi intombazane beyiya kule yangotsha leya obvious angithi eSnake Park kuya ngokuthi ingotsha isquad siphi lezi yabo and which is thina equadini besingazazi iquad nequad besingazwani yabo via amantombazane so which is yena waya kule ngotsha leya and which is mina nalabo bafana labo besingazwani yabo so waya la bafana makaya lana angazi ke bathi kwayenzakalani yabo mina sengimangala manje esikoleni sabangitshela ukuthi hey wena uyadlelwa ini yabo so mina obvious ngoba like mina ngomjito ukuthi angithanda ukukhuluma kakhulu yabo mina nami ngavela ngam-replace fast yabo into engavele ngayenza leyo mara bekuthatha isikhathi vele ukuthi uaccept lo ngi-accept nje ngisocialize nomunye umuntu kwamanye ama-platforms yabo ngoba like bengisasenale ngcondo ukuthi yena yabo bengisamkhumbula mara manje next manje bamdlile vele like yena ngizosho kanjalo yabo ngoba like ngizothini most of them abantu bakhona basho kanjalo yabo and manje wonke umuntu sakathi hey yena since ahlukene nami sakayayehla saka like yabo chamuka into ejani namax which is lento like abayisha ngiyibona nami kwehla kuphi egazini umzini yehliswa angazi mara shuthi angazi shuthi yehlisa ngoba basho kanjalo abantu abaningi ende nami mangimbona ngoba obvious mina naye sisakhuluma namanje yabo mangimbona ngiyayombona naye azi uzongibona yabo mara ukuthi aze kithi nabo ngoba kithi abasamfuni
So makhuluma naye uthini? Hayi ngimbuza impilo. Ukuthi njani impilo yabo angitshela obviously mina uhlezi angifihlela ukuthi uyajola and ngiyathola mina angazi ngathi usangithanda mara uyangifihlela yabo ngoba ngeke mina ngimtshela ukuthi mina mfethu ngiyajola wena wangajola angitshela ama excuse ukuthi ha mina ngijole ngokuthi sona so ekubeni mina ngihlezi ngimbona ukuthi yena ngangibona ukuthi uyajola yabo ngoba khona umfana amfihlayo mara ujola naye yabo so ngisho kanjalo mara yena hayi sengright ngaye Kusho ukuthi ngeke usabuyela kulo. Angeke usho ukuthi noma ngafika kini akhala guqe ngeke kithi bazomthela ngamanzi ashisayo ngoba bamfuni even wenzani kanti kini lento le iva like itrendile ukuthi like lezi zinto azenzayo azifani nasekuqaleni yabo so when sakayenza like angeke ngithi ngimkhuluma kabi ukuthi wenza izinto mara like izinto ozenza zafihlakala mara ziyabonakala mara wena yabo so like abantu abaningi bebazibona yabo ukuthi hayi lo khona into eshintshile since angasajoli nonkushi sakambi ingoje bekangazambi ingoje phela mina ngameke Facebook mina mtshela ngeke ujola nami ube ne Facebook ngoba la amajida la ya comment and mina ngihlali kahle ama comment amajida yabo ngoba noku-upload aba comment ukuthi hey osemuhle doll waka mina mangibheka le comment ngithini But now ku Facebook mos. Mina obvious mina ngumjida naye mele understand No iyafana. cha kodwa bebencoma intombi nje there's nothing wrong with bancoma intombi maka like uncoma ngabantu labantu laba abancuma yilabantu engibazi engazi ukuthi ngibhifa nabo Okay wena bakuncomi na. Mina bayancoma You see? maka mina ngibanaki wena kahle kahle mnganami bongafuni ukuthi abe two contacts mhlawumbe nabantu abane beef nawe into ebengayifuni le yabo I understand ngoba like yena azi intombazane enjani intombazane inikeza chance and intombazane inikeza chance abantu bayibona nje ngathi like uyafeba yabo story kulisha lelo gama mara kushuthi intombi enomsa like ngisho kanjalo yabo so like uyaphana isinkwa semihla ngemihla yabo leya ngazi obviously kuya ngabajidi ukuthi wona zikhulumela kanjani yabo mara like yena mongamshela noma like samajida maybe amajida amakawazi ngithi haya simshelele 1 by 1 so angazivumela sonke simshele yabo kuya ngokuthi ubani ovumela istory sakhe yabo ngoba like yena kusilo mjido akusile cherile ukuthi moza kuye uzofana la ukuthi haya ngifuna ukukhuluma naye uzokuphi ichance ukuthi ukhulume naye yabo sekudecide yena ukuthi uyakufaka noma uyakhipha mara like ebantwini kubonakala ngathi uyini uyisifebe yabo ngoba like mayifika kimi ifika ngathi ha umuchiro wakho beba mlontuzana mina ngithatha ngathi abe bamshela ngoba vele ngiyamazi ukuthi vele bahlezi bamshela and emabamshela so yena vele akabacumi ngoba uyajola yabo so mara mefika ebantwini abantu hawo wena uyadlela wena uyiboni lento le yabo so into bengangihlali kahle nalezo zinto lezi yabo yini obuyithanda ngaye kanti kuqaleni like bekaloyala ayikho into bengangitshela yona and like ngizothina angeke ngithi like bengine boyfriends ala wethu okay ngoba like bekano ngisendela ba 400 ba 400 like ngeWednesday maybe let's say mina mfethu akubhejela yena ngingasho ukuthi like mina naye besibhejelana like besingajolisa imali ukuthi yabo namara like behlezi like mina naye like ngingasho ukuthi like into ebini ukuthi esihlanganise kakhulu bekunokuthi like sibe nebond ukuthi siyaphuma yabo maybe in the Wednesday siphume siye bo McDonald dates yabo into enjalo so ubeka nokubhatala naye yabo sometimes ekubhatala mina so into eziningi bengizithanda ngayo yabo ngoba beka supportive uyasebenza yena akasebenzi so if 400 than cheese girl naye hayi angazi ukuthi ucheese girl or yini so wena bongazibuza ukuthi le mali ithathaphi mina bengazi obviously ngizothine naye bekafana nami same situation ukuthi naye beyangahlala nobabakhe yabo so which is maybe babakhe bekamsendela imali ngoba bekahleza ngitshela ukuthi ababa uzongisendela imali yabo so mina vele bengisibhaya leso style leso yabo ngoba vele nami ngiphuma kule nto leyo ukuthi ngithembele kuba bami mangana mali mangana plan time akungisendela imali yabo so naye maybe kathembele lapho okay ekuhlukaneni kwakho naye mnganami nezinkulumo wazizwa ebantwini ngaye igama lakho mhlawumbe azange wabona ngathi mhlawumbe licikeleka phansi ngalibona ngoba like ama replacement wakhe like ngathini angeke ngithi like wona maka wachazi yabo wona amajida la wachazi yabo awachazi kanjani like ngizothi nawe ikhelikini yami
Oh, okay. yabo like sort of ngubunda like ako Bundesliga ngo Premier League Oh. yangithola like into Yeah. if nginamanga mfethu like ngu Premier League ku Bundes uyabona ukuthi ayikho ligine 1 into leyo yabo efana ukuthi ngu PSL kumtsipi yabo so like amajita wakhe wonke umuntu ugel bekahlezi athi yo uyibona ireplacement yakho I was like hey ubani loyo mangithi ngiyabheka umjita ka Shinex ayikho nento angishangayo yabo so into ebengikhinya ukuthi igama lambili beluba ngathi manje lencosi le beyikhuphulwa yimi yabo yeah into ebengiyithola vele le manje currently ubani osekhona oseka unkushikazi manje ngizothi yenye intombi nje yabo like yona naye angakayithathi serious yabo ngoba manje obvious ngasho sisabhala ama junior exam yabo so like ufocus esigela astyle lento lokuthi masihlangana sivlog senze into enjalo sokwazi ukuthi yabo bazobona ukuthi ngimove on ngoba abantu bacanga ukuthi manje ngisamkhumbula loya yabo yeah so mara yena ukhona ukhona osafihlekele yena ukhona maybe uma July maybe maqeda ama exam yeah July uzokhana vela yabo yeah maybe yena uzovela ngendlela eziright ezingafana naloya yabo uyakholelwa kulento le ye couples content yeah ngiyakholelwa mina yeah because ngizwela ukuthi bowubukela kuPedro nani yeah aliya vele ngibukelela kuye kakhulu kushuthi content eku-inspire la yeah kakhulu yeah kakhulu ngoba i-couples content like mina ngizothine kithi yabona kithi like ngizothi ngazikhulumela mina esetini lami ukuthi like kithi ne kunokuthi like ngiyenze ezinye izinto ezirong yabo like sort of ukuthi ngizothi ukubhema yabo ukubhema into ezinjalo estradini yabo ngihlala estradini osengiyabhema okulentwana lezi ezibhema lapha emakasi or esikolweni kithi ngiyakwazi ukukhuluma nawo ukubatshela ukuthi khona into esona so yabo engifuna ukuyenza mina yabo so like ku sort of ukuthi like mama mina like sengicabanga ukushaya icontent nomuntu osona so yabo sort of ukuthi kumele ezinye izinto uzigade ukuthi some of abanye abantu ababatshela abazali babo into ezinjalo yabo uma ngalo umuntu uyobhema yabo umzala kuma sefika kuya uyamangala ukuthi kuyenzakala uyabo so mina umzala wami ngikwazi kuba open kuye ngimtshela yonke into yabo ukuthi mama mina so sort of ukuthi ngiyenzele ukuthi ngingabhemi yabo ngenza into ezirong mina ngicamana ngivumile ngijola akhiya ngale ngisasemncane yabo for ukujola ngoba like ukujola usazo expense into eziningi yabo yeah so ngiyamtshela ukuthi mama mina ngicamana ngijola ngoba yinto right and yinto ozenza ukuthi ngitrende ngento right angeke manje noma sabangathi angeke uzotrenda ngokubhema yabo ngeke uzotrenda ngokubhema yabo ukuthi uyabhema na akusinto ongatrenda ngayo mara couples content mongayisha manje video 1 ngeyi1 ungatrenda yeah ine power couple content yabo ngisanokubona nami ngeke ngaposta ukuthi ine relationship with ujola nobani manje into yakhona within an hour isinkulu kakhulu phela umuntu wamazumba mfethu yabo so lizumba leli hayibo mina nyamvumela nami ngeke ngakuposta lokho ukuthi ine relationship with Khanyisile Khumalo Khanyisile Khumalo leyo nto leyo kwaba into enkulu so nyamvumela mina ukuthi makathi into ama couple content iya trend abantu bayayithanda abantu bayalithanda uthando but some of them khona aba positive kuleyo abanye bazoba nokugxeka kuleyo nto leyo so it's up to you ukuthi wena uthatha kuphi as long umuntu wakho umthanda mina ngihamba kanjalo mina nginandaba nomuntu ukuthi umuntu wami izumba njengoba basho I don't care about that as long mina ngiyamthanda ngithi owami izumba lami engizolikwenda unani kumazumba ngoba sibona ngokufana asibona ngokufana mnganami yebo lo nto leyo so sasekulento le eyalonkushikazi omusha so uyamind ukusitshela igama lakhe hayi igama lakho Kiya yeah Kiya bethu Kiya Bogetswa yeah Kiya so nifunda nonke isikole naye sifunde sonke ufunde eFlorida yeah ufunde eFlorida yena
So wena ugrade bani manje? mina ngu-grade 10 Oh. so Ukubalansisa kanjani ke ukufunda kwakho neindaba ezama vlogs? ngizothi ukuvloga ne manje like angisavlogi kakhulu yabo ngoba kuyakwanza ukuthi babe bangihacka yabo babe bangihacka manje indaba zabo maybe 1 month ago manje yabo ku YouTube or Facebook ku YouTube yabo bangihacka ku YouTube last week bese bangihacka ku TikTok manje qeda ukungihacka ku TikTok yabo so ku YouTube bathema qeda ukungihacka ngavula account entsha ku YouTube ngaposta 2 videos wahamba lawo 2 videos wakhona bese yabuya leyo secaleni mayibuya leyo secaleni angizange ngisabe nalento leyo ukuthi yabo mina ngifocus kakhulu ngoba manje ibuye vele sengizobhala ama junior exam yabo so manje mina ngifocus elontuzaneni ngisho ukuthi manje into elandelayo ibrand yabo ngoba manje sengiphushe ibrand so like ngibalance ku brand nakulontuzana nesikolo manje yabo ngoba ibrand akusinto ukuthi ayifani nevlog ivlog kumele uedit so ibranding like yafana ukuthi ngiyahamba ngiyasuka lana maybe ngiyezola yabo ngiyohambisa iskip or ihlangana somewhere ingcono le ngoba ngiyenza during like Friday Saturday kuphela yabo into engayisho ngibalance kanjalo esikolweni ivlog ibranding company clothing branding company wayiqala nini? Ngiqale manje I think April manje this April ngiqale manje nje ngiqeda ukuvuka nje manje theba qeda ukungihacka ngabona ukuthi indlela ozokuphanda imali manje sokuthi ngenze ibrand yabo ngoba vele abantu abaningi unokuyithola ifame ngebrand yabo unokuyithola ifame ngebrand so mina ngivele ngayicala vele ibrand ngoba ngibona ukuthi like into evele engangenzela imali no yabo engangibalansisa kwezinye izinto yabo ngoba YouTube inokuba nama consequences yabo kwezinye izinto so ngavela ngabona ukuthi hayi ngamanye ngiphusha ibrand no iyona le ifakile topic it's mayiphelele topic esibhujeni obviously yabo topic esibhujeni so sho kanjalo isho kuthini leyo nto le topic esibhujeni obviously itopic esibhujeni vele yabo esibhujeni like ukugqoka yabo like esibhujeni like masishova vele samajita esibhujeni kufuneka ini style yabo yabo club so wethu lento ezitrendayo vele no ngasho kanjalo abo girls club So in that brand oyivulile, who came with the idea? Uwe kuphela noma khona abanye abantu abakafika ne-idea? Yimi ngichamuke nayo. Yimi ngiyiwani ngoba la ngihlala khona nginabangani. Ngihlezi ngiyiwani, ngihlezi ngisendlini. Abangani bangibabona mangisi, angeke ngithi abangani bami basesikoleni, abangani bami ngoba like angakabathembi yabo. So abangani bami vele bakudala bahlala le eSnake Park la bengihlala khona. So yimi ngichamuke negama. Why ungabathembi? Mina ngikwazi ukuthi umuntu engicede ukumazi manje yabo. Ngoba abakangikhombisi lento abangani bami abakabangenzela yona yabo. Ngoba abangani bami ezinyisho ukuthi abangani bami bakwazi ukungitshela umuntu like otheni ngami yabo njengoStumza. Makahle bangami bayangitshela. Ukuthi utheni yabo. Nale akhabo umntana akhabo yabo naye bayangitshela umntwana akhabo bani okhabo celiwe okay ongitshela yini inspire nina ngama brand because it's look like wonke umuntu une brand yakhe la eSoweto baningi abantu abafuna ukuza la bezo advertise ama brand wabo into inspire ukuthi umuntu nomuntu abe ne brand yakhe mina ngizothini like into esipushayo ukuthi like sonke sibe nama brand manje ngisho ukuthi abantu abaningi sabacabanga ezinye indlela zemali yabo ngoba ibrand inemali kakhulu yabo ayifani ukuthi phela mele usebenze ibrand ayifani nevlog yabo ayifani nevlog ukuthi mele uedit ibrand uyahamba uyothenga uyabuya print yabo abantu bayathenga and imali iqhamuka iningi vele yabo so yinto engisho ukuthi abantu abaningi sabayenza ibrand manje ngokuthi bafuna imali yabo akekho umuntu or maybe let's say abanye bafuna ithengise maybe by advertise ema mall yabo ngoba obviously amanye ama brand manje so advertise ema mall yabo maybe into engayisho so when in the next 5 to 10 years or in the next 2 or 5 years ufuna ukuyibona ikuphi mhlawumbe ibrand yakho 10 years ngicasiqale nge5 years 5 years maybe ngisho ukuthi DCs
yeah ngoba i-thesis yiyo yabo manje yeah ngoba like i-thesis big. They allow other brands ukuthi athengiswe khona lapha i-thesis awukuthengiswa i-thesis kuphela lapha Ba allow amanye ama-brand ngoba like ngibone ngathi negumba fire yeah ngibone ezinye amanye ama-t-shirt ba promote lapha ya so yeah ngisho kanjalo nami yami ngifuna ukuyibona la. Okay. Yeah. So wena ngokwakho, let's say maybe more than 10 people la around your class une brand ubani uzothenga yomunye As like masonke sinama brand ne fana ukuthi mina squadini sami siba yi4 siba yi3 sinama brand. Yes. Which is must by 3 so mina ngizoba brand mele ngimazi ukuthi mele ngibe brand promote yabo gama calami naye be brand ambassador yami yabo like sonke siba ama brand like let's say mina nginika wena i-t-shirt yami nginika i-full staff nonginika i-full staff sa exchangeana yabo sa promote ngoba abantu ungayenzeka esikoleni sami abantu bama bathanda i-brand yami bathande kamncane yabo so which is mele ngiyipromote kanjani ngihlala ngayipromote so which is mele ngiyipromote ebantwini i-brand kamacalami so simanager kanjalo vele ungayiphushe yakho ibiphusha umacala ngapha yeah mina ngiyapushelana yeah siyapushelana so lefana nomacalami ngimphushela ibhujwa smash kakhulu ngoba manje seyahamba yabo and which is abantu bagcine babona ngathi yami kanti kamacala yabo ngoba macala vele nakusi umuntu othanda ukupromote kakhulu akekho kuma socials kakhulu so mina vele ngikuma socials kakhulu and ilezo ukuthi ngithanda ukuthi maba host ezinye indawo ngivele yabo ngivela like ngishaya ba full staff yakhona bese bayangibuza yabo so yikho vele ngikuba ngathi i-brand yami. Okay. Epromoting kwakho mnganami manje akubunana ukuthi yo mina ngipromotela umacala uyena sethola ama customer kakhulu ukudlula mina so abukho lobo buhlungu lobo obukufikelayo mhlambe abanganini bakho. Mina vele ngoba le engingasho ukuthi ngipromote nayo imali yakho nasidla sonke yo yabo yeah efana ukuthi noma manje umuntu angazozothenga iskipa se200 leyo mali soyidla sonke yabo leyo 200 leyo or leyo 500 leyo yama tracksuit sayidla si2 yabo yeah ayikuthi uzongigaya ukuthi hantwana nabambi 250 yabo nama ngeke ngiyifuna ngoba ngiyampromote yabo so ngivele ngimtshela mfethu dala istyle thina sidle yabo ezinye sozibona yeah. Okay. So who is very supporting kwi-brand yakho? Like mina ngizothi kwamanje kusasa mama yeah ngoba mama uhlezi check izinto zami yabo ukuthi inkoshi istore sinjani yabo samba kanjani yabo yeah like uyangibuza ukuthi kushoda ini yabo yeah ngingasho ukuthi manje kusasa uyo supportive yabo ngoba ifana nokuthi yabona mongana mali uzoncenga umama kuyiwana yeah mongana mali vele uzoncenga umama kuyiwana maka demone imali uzoncenga wonke umuntu mfana ayiqiniso lokho kuthola yeah uzoncenga wonke umuntu okay mongana mali vele uzoncenga umama wakho kuphela yeah mongana mali uzoncenga umama wakho kuphela ucenga sicubasha amabhodo yabo so injalo vele lento le mongana mali umama kokuphela uzokuncenga noma even unayo usakuncenga yabo so abanye abantu monganayo bakuncenga mawunayo bayakuncenga yeah ikhona imali la kwilentweni yama brand yeah ikhona ngoba like iskipa ngimithi ngithi iskipa ngisithenga nge30 rand yeah ngithengisela nge200 profit iningi lapho 100% profit yabo so ihlukile lento le ibrand that's why ngithini imali kakhulu so yikho abantu abaningi sabagijimela yona nikenzama mhlawumbe ukucela ukuwafaka kuitolo ifana nabo Pep nabo Mr Price obviously mina ngicela ukungena egaming yabo so ngisa yabo sacelele enqondo ukuthi kumele ngicale like yabo ngingathi ngo1 sengiya ku10 yabo mango1 kumele ngithi 2 3 yabo ngingagijimela ku10 ngingakafiki yabo maybe ku5 ila so yeah yikho ngisangakagijimela kule ndaba zabo Pep in yeah ngisagijimela nje ukuthi itrend yona yabo yeah maybe let's say igcoke ama metric konje what you call
labantu laba matric ama-matric dance yeah bashaya ama-matric jackets Jackets, wakhona yeah maybe into enjalo into maybe engagijimela yona leyo yabo ukuyibona lapho yeah Okay. ngikuze ukukhuluma ngoStumza mfethu and he was a close friend. yeah Kwenzakalani kuye wena naye phakathi kwakho naye? uStumza ngisho ukuthi uStumza beki-close friend yami yabo ngoba like umuntu udala vele ngimaze last year kuma socials yabo sabonana this year vayo ukuthi yena bekalibilaza kithi yabo sizoshaya ama vlogs shaya ama collaboration so which is mina noStumza into yenza ukuthi mina nayehlukana nentombazana yabo vayo ukuthi after le prank ngamtshela ukuthi obvious mina noStumza behlezi isivlog so mina bese ngikhathele ukuthi every day sivloga ama vlog afanayo spend the day with us yabo ngathi mina singimshaya ngeprank ngamshaya ngeprank yokumtshela ukuthi content la gamasimba yeka lento leyo yenzayo yabo so umuntu wa Chester angithi ukuchester before ngisho kanjalo ngithi Chirako yinhle yabo so like vele leyo wayimazi yabo ngamtshela wena uzovloga amasimba yabo yini sasakakhona segrand sasakakhona seko grand umuntu sakathi hey mina ngithenga ama subscribers utshela abantu yabo mina ngithenga ama subscribers how come uthenga ama subscribers aksi IG le aksi Facebook Uthenga ama subscribers ku YouTube nami into engizubuza yona ngokuthi ngoba like lezi zinto ku IG uyakwazi angithi ku TikTok yakwazi uthenga ama likes yeah mara ku TikTok ayafana ne YouTube yeah so mina ngimangele makathi mina ngithenga ama subscribers so angizange mnake yabo ngokuthi like mina angaye like lento le besikazikhuluma kimi besezingihlelela yabo engcondweni ukuthi sakangidelela manje sokuba ngathi umntwana mina ngazi believe as a hotman yabo ngavela ngayenzani ngamdlela icherry yakhe leli iqiniso umhlele kanjani uyi ngizothi icherry obvious ngizothi uchawile na yabona le yangakafiki la okay yabo makube bengajoli bengizofika yabo ngoba icherry yakhona even manje mina nayi like ngingasho ukuthi yangichecka uyingene kanjani wena icherry yakhe icherry yakhe like yena sacala kuba gone nayo ne icherry yakhe yangifollow mina obvious uStumza bekahlezi emenshina yabo so umuntu momenshina ngiyabona mina ukuthi ohlezi umenshina thinga imessage lo mntana ohlezi umenshina ngoba thina sibona uma uziposta wena mabo menshina umuntu esingamazi so mina mangisearch vele lapha ngiyambona uCherry obvious iyabhala ukuthi ngiviewile yabo kanti ngizolike ivideo yakhe 1 kanti yena uzongifollow maka ngifollow mina ngishaya follow back bese yena ngimangalena saka view ama profile wami yabo aview yonke into yami manje ukuview lento leyo saka like ama video ama 3 wa comment yabo afaka ama hearts ay 3 nami ngakhomenta mangicomment uStumza umtshela ukuthi hey ungayi kunkushu unkushu uzokushaya uzokuthatha bese nishaya ama mirror photo wena naye lento leyo yena uyaze laphi yabo shuteni ukuya experience uyazi ukuthi ngeke ngayenza uke wayenza wena vele yeah ngeke ngayenza kugelo wakhe hayi kugelo wakhe like ngisolo of ngathini mina ngumuntu ukuthi mo beefa nami mina ngeke ngibeefe nawe ngokulwa uzovela ngikudlela icherry yabo manje mawuthi wena umdlele uCherry wakhe umudle ngaziphi indlela umudle kanjani kahle kahle mawuthi umdlile umchawile umenze umngane wakho or ube best friend yakho ngizothi ngimenze ngaba i-best friend or lose interest kuStumza waba yeah uyiluzile bese like kimi waba like yabo wangiposta like alibela ngishare yabo yeah alibela khuluma le way yayitho le ukumchawa bengingakafiki la yabona makube bekuya ngami kube ngifikile naleyo kwamamera photo kube ngifikile kube bengithanda yabo kwenzakalani mamira photo ngathi ziyabuya imira photo isuka ikhombisa ukuthi khona into ebenzakala efana erumini phela ngithi isithombe semira kusuke nifuna nerumini nini kusho ukuthi phela is proof yokuthi hayi siqedile ngaye lo kumekile so yeah yaphelela la indaba yami nayo okay yabo so manje mina like ngizothini ngizikhiphile kuyi okay labo kakhulu ngoba like manje sengicela ukufocusa ku relationship yami yabo yeah so ngavela ngathi hayi vele mina kugel bengazanga ukuthi ngifuna ukushaya istina bengize ngokubasela umacala yabo ngokuthi vele yena awukho loyal kumacala wakho musi naye like akho loyal izinto azikhuluma azikho loyal wakhuluma wathini kanti like okhuluma into eziningi thenga ama subscribers mina nalento leyo ukuthi ngibe brand promoter ku brand kaPietro kuphela
yabo ugcoka kuzwakala which is yena wathenga i-t-shirt eyi-1 wazibona saka i-brand promoter. Mawucabanga yini into emenze ukuthi yathi wena uthenga ama subscribers? Ngoba ubone like mina like ngizosho ukuthi like bekafuna ukuthi mina nayisambe like yabo standard, let's say maybe na ku 500 nami ngibe ku 500 yabo. Yeah, ngoba mina ngazana naye mina yena saka ku 100 mina ngu 200. Themina mangithi 1k yena sasele ku 100 namanje. Yabo. So yena manje maybe sakamba ku 200. Mara I know like ukuthi ngimkhuluma kabi mina naye sikrene kwamanje yabo. Mara kunama nokuthi manje sisa pretendelana. Yabo. Yeah, ukuthi akasangithembi vele mina ngimthembi. Uke wamthemba before? Mina bengamthembi ngoba umuntu okhuphuka ngama ngimthembi. Yabo, ngoba bengibona vele from the start yangitshela intwana yakhe ukuthi ha le ifuna ukukhuphuka ngawe. Efuna ukwenza so ukuze le. Ngoba le bengforced ukuthi ngiyipost. Let's say maybe postile, maybe ya reshare. Mina nginama contacts amaningi efonini yami. Maybe drop i-vlog ithi ngireshare mina. Obviously mangireshare mina abantu abaningi bazofuna ukubheka. Yabo, so bese bayabukela ngimangala ama viewers wakhe. Lo angeke ngimkhulume kabi ne, mara ukutshela ayikho i-video 1 yakhe yafika ku 300 views. Kanjani? Na in a month ayikho. Let's say maybe in a month ushawa 69 views. Ku YouTube. Yeah. In a month, let's say ngelanga le1 mebukela abantu aba 19. Ngelanga le1. Yeah, but wena ngithi une following eningi kumele uzame ukukhuphula umacala. Mina bengimkhuphula mara ithi semaqeda ukufika lezi zinto lezi angeke umuntu usamkhuphula. Mase kufika into eziso angeke ngisamkhuphula mina. Yabo. And yena makafika ebantwini ukhuluma kabi, ha unkusho yazenza, unkusho wenzani. Yabo. Ngale nto leyo ukuthi bathi mina mawuza kimele, mawufuna ucollab nami mina ngiyakubhatalisa. Angazi uthatha plento leyo. Inkulumo esiphuma kuye leyo. Yeah, bathi mina mawuza kimi mina ngiyakubhatalisa for collaboration. Angibhatalisi umuntu mina. Mina ngibhatalisa umuntu. Mara nemeni futhi uthi ukhuphuka ngami imali naleyo ukuthi mele nawe ngibhatale. Ngoba na ukhuphuka ngami ngithi so naye bekumele ngibhatale like no like yena ungibhatalile mara khona into angiphe yona yabo angibonisa ukuthi hayi nami ngikukhuphulile nawe angipha something. So angifuni ukukhuluma ngaye kakhulu nje loye ngoba nje ngoba yini mngana yami? Ngoba like ngizothi indaba yami naye izophelela like uzokuthi yonke ichika azotshola naye ngiyayazi even ndiyatshola naye manje leya khot man ngizothi kuyenzele shortness ne kuleya there was that time kwi birthday yami 28 March yabo. So 28 March beki birthday yami which is le chika atshola nayo manje beka ngakajoli nayo thina ihamba nathi tripini which is kule trip leyo which is ku trip best by 4 kule trip best by 4 amantombazana ay4 should be C8. Yeah, which is umanyisa beka ne girlfriend ulokish beka ne girlfriend which is mina bengajoli nomacala mbeka ngajoli yena wabiza ugel kaStumza wamanje ukuthi sicela azi etripini mina which is mina bengasana ntombazana yabo. Which is mina le ntombazana leyo bekumele ivele yama isazanga lebe ngithembi ukuthi okay ngizoyibiza for ukuthi like for a trip. Nomacala mina yazanga sazi suthi sekingaki seki 3 for 3 manje sokuba ngathi mina ngibamba lo muntu lo waze naye lo macala mlo bekambizile sokuba ngathi ngibambe yena and which is uCherry kaStumza yamanje. So that's why ngithi uStumza mina ngamenza ukuthi ezinye izinto aziyeke yabo ngenza ukuthi ayeke ne YouTube yabo ngokuthi yonke iCherry azojula naye nyazi izofika kimi. Kuhle. Nasi izofika kimi ngoba like zonke ama-Cherry atshola nazo shothi week ama-Cherry atshola nazo. Yeah, awiki angeke yo so ukuthi ba week mara like ngizothini yeah ngithi ba week ne mara like ngizothi bonke ngiyabazi uStumza utshola around la yaba utshola around la yeah akajoli like maybe abone boma lens uphelele sneak park and sneak park akuJerry ngamazi. So yini into ongayitshela abantu ngama fake friends? Yini tamela bayigade banganini babo? Ngamele bagade ukuthi mfethu like ungabi ungalike ungatshela abangani bakho yonke into yabo ngoba like sort of abangani bakho abanye uceda ukubazi yabo bazenza ngathi kudala abakwazi yabo. Like bazenze like abantu aba innocent kuwe ngokuthi khona abasuke like kufana nokuthi umuntu ebingimazi kudala
sahlukana mina naye sesazana futhi kanjani so like sekukhona like content efunayo kimi yabo so like that's why ngithi umuntu wakuyekela kudala wabuyela futhi kuwa usalwazi ukuthi ayisabanga uthando sebanga ukuthi like khona into azifunayo esifunayo iphathi yeah khona into azifunayo ku why ukuthi sekafuna like wena like uthando lwakho na khona into azifunayo ku yo ayiyakuzwa kusho ukuthi indaba kaStumza ikuyaka affecta kancane nawo mngana yeah ayingaffectile ngoba ifika kubazali bami yeah kahle yonke into efika kubazali bakhe yaka-affecta mngana yeah enhleke mina ngathini yonke into iyafika kubazali bami yeah yonke into engafiki kubazali bami izofika and mayifika kubazali bami mina ngabatshela ngayifiki kahle yabo so that's why mina yonke into engiyenzayo ngitshela abazali bami ngiba open even noma ngingafili grand yabo ngiyamtshela umzala ngikho grand vaya ukuthi inini bese umzali angimotivate into ezisona so yabo yeah kuze kanjani uthi ifike kubazali yami noStumza obvious kunomntana kithi like cousin yami khuluma nomama amtshela ukuthi obviously ngathi lento yami noStumza yatrenda yabo so which is kuma channel so yeah ngamgudla ngathi Air Force yakhe i-shocks yakhe waka wenzeni asikaze sibone nale e-shop yabo so which is ngashaya lento le mina mangishaya trend mayitrenda umntana kithi wayesindela mama ngibuza mtshela ukuthi hayi iPF yami noStumza ecala since mama mvele ngikhuza vele ukuthi ngamshaya iprank uStumza yabo ngoba uzochest ngoba vele uStumza uyabonakala umuntu ochestayo yonke into omtshela yona ngayichest yabo so mama mvele wathi hayi ungayenzi kanti mina vele ngaqinisa ikhanda ngokuthi ngiyenzela abantu ukuthi babe babukele yabo ukuthi like something entertainment engiyenzayo ku YouTube yabo ngingahlezi yabo kube nama prank so ngathi ngayenza mangiyenza ke kanti izofika kubazali bami so ngabatshela abazali bami ukuthi ha kusona so ba understand so and wena mhlawumbe kuyo yonke leyo nto leyo bongekho personal mina bengekho personal yabo le ukuthi hey wena ayikho into evlogayo ini mina ngifuna ichiri yakho bengedlalela imchiri ke bengafuni ukuyazi ngoba mina ukwazi ichiri yami ukwazi ichiri yakho mina even amajito wami ichiri yami angeke uthola amajito amahlele nechiri yami ngoba like angifuni bamjwayeza asijwayeze ngabo yabo yeah asijwayeze ngabo ngoba like some of amanye amachiri athanda ukuthi mojwayeza ngabo lentuzane akenza into ehlungu aflethe nomacala akho yabo cabanga manje aflethe nomacala ami mina sengizofila kanjani uzofila bad yabo and mina into engikhenyayo njobe yenze ulo omunye lo ivele angikhombisa ukuthi uweak yabo kimi ngikhombisile ukuthi uweak like akusintomazane engathi ungihamba naye ebantwini yabo or ngi-introduce kithi hayi mina kithi inkinga about to choose yabo yeah dala ngifika namantomazane bathi hayi lo and kumele ngisuke ngisimamile stepfather sami ngoba stepfather sami ngasho stepfather sami sinkelezisa entweni ezibhaya entweni ezibhaya futhi time lami ngithole ukuthi nalo kuma social media le stepfather sami so ayikho into engayicavi yabo ilinki into engayicavi la ngitshela indoda kuzoba sona so kumele uwafise lawo challenges lawo so naku ngafisile manje yabo and ngisazowafisa angaka wafisa ngoba la ungafisa sasemancane yabo sazothola ezinye izinto ezindlula amandla ami yeah yabo kumele ngiziface uyiface uyimele kumele ngizimele yabo and kumele ngizimele vele yabo ngoba ngicalile lento le kumele ngicede manje kukaffect wena ukuthi mhlawumbe uthanda ugeli leni stepfather sakho sekutshela ukuthi amfana la ushaya epalini la uyazi ke lapho ngiyafoster amtshela ukuthi mina lapho ke kuba nokuxabana ukuthi mina time angeke yabo like umuntu engingafisa ukuphusha naye content lo yabo lo she's the one yeah lo she's the one uyu umuntu beka grand maka ke sazange bamncane yabo so which is angeke ngithazange like umama like uma time lami lapha ukuthi hayi lo khona into engachayi kahle la yabo ngathini mina mina lo ngizophusha naye which is mina ngacabanisa yini inkulumo zabantu sahlukana la yini yakwenza confident vele ukuthi upost ukuthi she's the one ngokuthi like bengingafuni ngivele sengithi boo spend a day with my girlfriend which is abantu abamncane ngoba abantu bese bajwayela uMaNkoshikazi aphela wonke umuntu bese kamjwayela uMaNkoshikazi from dala so which is bengingivele ngithi spend a day with my girlfriend uyawazi ama comment ku YouTube hayi sifuna uluyanda simfuni lo manje so like bengifuna ukucela update abantu ngibabuza ukuthi like is she the one na
yabo abantu mabangavumi itsila bayavuma abavumi bakhona bazovuma abaningi bese khona labanyeke bavuma ngithi bese laba abanyeke bavuma ngingabanaki nginake laba abavumile ngichubeke ne-content lami yabo which is manje kanti sahlukana so kuningi nje kuningi. So kahle wena mothi is she's the one bobuza abantu nawe bosokhetshile lapho bese ngikhethile yabo ngoba like ngibe sengikhethile and bese ngibuzela abantu yabo ngoba like obvious abantu bese abaku Facebook avele bese babonile yabo ngoba like the video maybe ngiposte Sunday ama video like lawa keep cards so and stuff ngaposte Saturday which is asa trend sabazi ukuthi bayajola which is manje mele ngiupdate in YouTube yabo which is mangizo update YouTube vele abantu bazomthanda yabo mara nodawanye yabo abanye kwaba nama 2 comment ukuthi hayi lo uyasibhora kakhulumi sifuna uloyanda yabo so like naye washo from the start wang screenshotela beki Jared hold ama grudges naye wang screenshotela uza abantu bathini yabo hayi mina nkusha ngisafuna isivlog yabo which is mina why ukuthi mengitshola nawe content amele ngami mele ichubeke kahle wena ngeke uvume ukuthi content yakho imiswa amantombazana mina ngivume mina ngivume so kahle if you had to choose between the girl and the content yini ungayichoose lapho bengingachoose i-content yeah ngoba like ngizothini like girl like ezomuntu wakho or like amantombazana intombi yakho maye ingafika ithi manje baby ngicela i-content mina ngizoyeka yona bese ngiphusha namanye amantombazana ngoba I can do imukbang namanye amantombazana yabo ngoba lento yokuthi uhlezi nentombazana yakho u1 mele uchange abantu bamangali ushaye ngivlog noma uyicheko trendayo bazibuza ukuthi umthole kanjani yabo entertain abantu lento leyo ukuthi babukele ukuthi hayi okay akufani asibukeli unkushi nonkushikazi everyday mele uchange umuntu yabo lo lese umchange like ngokuthi in a bad way umchange ukuthi abantu baheheke nayo babona ukuthi hayi khona something nayo ikhukhayo kuyabo naye makayibukela ngahold ama grudges abo ukuthi abe just a Q&A ne manje mnganami kubo bonke labo gele oke wa date nabo ukhona oke waba nenkinga nawe ne content yakho akekho ngoba vele akekho ngoba engitshole nabo engazi ukuthi ama vele bebafuna vele like ukuthi share content by 3 lo akaboceliwe uloyanda lo vele lo ishide one oratile the rest bengabathatha serious should boy 3 labo gele bongabathatha serious wena labo 3 ngase serious angithibo vele bebavuma okay la abanye bebangitshela ezinye izinto ungitshela mama wakhe ukuthi uyayibukela YouTube so bengeka afuna ukuvela so ngavela ngaphuma kubo mina so usishide wani oratile nahlukaniswa yini wena naye ngizothini songicolela makuslow slow serious ngani mnganami like ngizothini izinto masizenza mele sithathe step by step yabo yonke into mele sithathe step by step yabo mina ngifuna ukukhipha namhlanje yabo izongikhipha September mina ngicela ngivakashele mina nyakithi project bayahleza nama excuse so beka slow bayangicabangela ukuthi mina the more ngingasebenzi abantu abaningi bayangishiya ngoba competition manje seyibhaya kulentana zama content and which is mina njoba ngicala kube gaming vele kuba content creator njoba sekulandela lezi ezinye abantu babona ngathi mina like sengiyahluleka yabo so which is mina ugele bengimtshela mfethu awona slow ngoba mina ngifuna into esheshayo mfethu umtshela nje straight ukuthi slow angamtshela mfethu masizohlukana mfethu slow yabo nalento vele lezibiki lesi maybe isigcoko lesibika azibambile or ijezi bengazilandi bengahluphi ngokuthi ngizilandi ngoba like bengazi ukuthi lo yakela bekubamba into zakho mina uchere ngitshela naye content yami ayibambayo engishiya nayo mara lokho abuceliwe kuna next ngathi ukhethe kakhulu akabuceliwe mnganami lokho abuceliwe uyenza into engayibelieve nami yabo ngoba samajida ebhlungu into mayifika samajida sikukhuluma kabi wena ucabanga ukuthi
fana ukuthi ukhuluma nami manje ayi mina nasazwana makhuluma nomngane nami bakhuluma kamnandi maka demo thina sihlele sisonke thina simkhulumi kahle ngoba lento ayenzile ayikho fair ngithi ibukeka ngathi like bekafuna ukusrounda yabo ngoba ngeke uthi sihleli sonke siyahlangana usimesho pass hlehle cela uza ngithi vele bekichiri yami hlehle cela uze kusimesho pass uyeza mina ngimnaka ngoba ngiyaproducer la kusimesho pass bangibizile mangiproducer lapha ukhuluma nomngane wami utshela umngane wami ukuthi hey esquadini sakho womuhle wokucala yini lento leyo she's promoting your friends cabanga uyababala hayi lona kuzunkushi number 2 kuzubani number 3 makumele abeke wena qala ukubeka unumber 2 cabanga ngibeke number 2 mina ngikhalela ukuthi noma ngangibeke number 10 number 6 angikhalele why mela sirete hey why like mela bheka abanye amajita awase squadini samajola nami so yikho ngavela ngabona ukuthi hayi lo abana ngimiyeke ngoba i-close friend yami bika libe lahleza itshela namanje i-close friend yami uyangitshela ukuthi hayi lo mntwana wakho uyangitshela ukuthi sakamara u-close friend yami sakangiphika ukuthi bheka jola nami sakathi mina bengajoli nonkushi i-close friend yami ngisinela ama-screenshots every day ukuthi uza le chira kithini shoot kahle sikafuna lo mntwana lo sikafuna i-close friend yakho sakafuna i-close friend yami i-close friend yami angeke ihlale ngangitshela yonke into so iyangitshela ukuthi hayi galo chiri lo kusona sona so kuyabonisa ukuthi lo akusuye so ufuna siyivale lento kaLuyanda ne siyivale so if engeza kuwe mhlawumbe kusasa or namhlanje athi Nkushi may you please give me another chance I will be the girl oyifuna because ukhumbula uthi benina threats in days so i-situation leyo enjalo ungayenza njani and nawe mhlambe umtshela ukuthi let me see ukuthi ushintshile kubonakala vele ukuthi ushintshile so into enjalo ungayenza njani mina ngivumi mina alenye ngivumi ngoba like yena ukubuyelana ne being honest ngabuyelana naye makanye ngisamthembe lewe bengimthemba ngakhona yabo ngoba ngitelelise ngaleza intwana leza and which is mina intwana even manje sazwana ngoba lento le iyandlulela ngoba sekuwonke uchere ngijola naye bazofuna ukumkhwatha yabo so seba email ukuthi awunkoshi mangajola around Soweto around Snake Park lo chere khona sizomkhwatha ngoba mina ngisahlali khona and lentwana which is ilentwana ezithanda ukuyenza istyle zibiza amantombazane yabo and which is amantombazane yaza amantombazane Masayikho amabona istyle amabona ukuthi hala amathinta lawane style ayeza la yabo azobloma vele nani which is makbloma sekuyo makhethi vele yabo so uzikhethele vele yabo bese ke thina sokushayela iround wena usalwenza into yakho yabo kahle nalamantombazana abhema moka pipe ayikho right vele awekho right vele yabo ngoba mina vele leya manje ayibhim next bhim next grand nje yabo manje laba abanye bewabhema moka pipe lo wambela Luyanda beyangayibhima moka pipe labe yangabhim next thema qeda ukuhlumana nami like yonke into bese kazenza ukubhema ibhema pipe bese kalibhema ngoba manje uyalibhema basho kanjalo yabo ngoba mina ngisambona kakhulu egasi yabo ngihlezi ngimbona umuntu ugezile shuthi ikhona la yakhona yabo so angivele ngimiyeke nje ngibulise ngiphume kuyo as a content creator ngiyacabanga ukuthi nibhekana nento eziningi ne uzibhala so uyakholelwa wena ukuthi khona labo girl laba abalunyelwa nje izinkwa zabo ngenxa yoka pipe nesavana bakhona abalunyelayo like ugela yaze kuwe athi escape pipe sogcina soyamluma bakhona abogela kanjani bakhona ngoba almost amantombazana amaningi manje seba luma vele ngepipe yabo une pipe une style une iPhone zonke lenqosi ziyeza especially futhi photographer mawushuthi abantu inqosi ezibhale vele zazizela mazizele ezinye mawushuthi inqosi phela kuba nezinye izinto zokuthi uyisuke enibhekana ngamanye amalihlo yabo so vele obvious mawuhlala ekase yi1 vele awunamajita ohlala nawo lo mntana makazi uza yi1 naye
yo vele kuba yenye into ukuthi hayi mfethu mina mfethu sengiyakufuna ini ama number wathola kanjalo senivele nakhuluma nje yabo yeah so abantwana abanu hayi sabavele babadla kanjalo so mina which is amantombazana njalo ngisafuna ikuphande busy ne photoshoot nje uphanda ngimbona kube photoshoot maybe mhlawumbe naye khona ayithintayo lapha mina azochaza yeah uthi khona ayithintayo noma ziyo yeah hey ngoba yeah vele yena lamantombazana ashutha ayacacile vele nawo so yeah ushizwa amantombazana yeah ngoba la ungambiza namtshela phanda biza abantwana wazoshutha angakubizela into eziright hayi lezo zothola Snake Park kanjani nase Snake Park aba Snake Park manje manje saba few abangazenzi izinto lezo mara manje abase Snake Park half skiff yeah half skiff nje hayi nje kahle Snake intombazana yase Snake Park nje in short left yeah I think Snake Park kuya ngama block kuya ngokuthi block bani nini kuya nokuthi squad yabo kuba ne squad sokuthi hayi laba team gege hayi laba sebazi laba bayalala ama 3 days yabo so which is vele abantu abanjalo esibazi ukuthi laba khona abalala ama 3 days khona laba mani babizile ama anibabebula bayashutha bayahamba laba banjalo vele laba abahle kakhulu umuntu ashutha ahambe anganinaki nana ashutha ahambe yabo bonisa ukuthi hayi lo ndlela esathu to get laba oshutha laba ubothole sensemarumini sen so mangala sensabalele manje hayi nangashira mhlala Snake Park yeah hlala Snake Park mara ihlala kule block le engaziyo yabo ngisho ukuthi iblock like ayigcwelanga abantu abaningi yabo fanele ukuthi like angithi ngama block bani so yona like ile block ile uni extension kuphela yabo so ile kufanele ukuthi ama new house so kahle no Snake Park but esababusini la Snake Park Snake Park nasaba Snake Park sababa ngasho ukuthi ayaza ukubalula abantu base Snake Park ayilutho ayika abantu base Snake Park ni ubona yazini tsu magaya bona abantu base Snake Park manje hayi ngoba manje mangathi mangakubalela i couple trend ayikho Snake Park ngasho ukuthi leyo macala mikuphela macala ku ulokishi yeah uhlala Snake Park yeah uhlala Snake Park tots friend yami yiye engathi iye couples consent ay trend ayo yabo Snake Park namanye the rest abasegogona basajula abanye nje yabo sababo team keke so yeah so team keke labalala 3 days yeah 3 days so grand ubani out yakho kahle umanyisa ulokishi umanyisa sazaneva into zama YouTube yabo mara umanyisa ngisho ukuthi naye out ya mara ulokishi from 2019 so kudala si push lento le sibile like yabo ngale gama la lokishi ulithole kimi yabo yeah mara so yena mina naye kudala vele siclose out ya blind ngoba uyo ngitshele lento le ngisho le kahle yamntana khabo uceli uyo ngitshelile ukuthi ha indoda lomntana kusona so yabo so yeah you out time then ushort nimazi kanjani ushort obvious yinja uyatrenda yabo ayikho into angatrend kuso ushort so like obvious sifana ukuthi mawubona umunye umuntu umbone ukuthi hayi lo yakushiya ngama likes uthatha like ama information kuyo yabo uyomsearcha ukuthi hayi umuntu lo yini la yenzayo like engaka yabo so mina vele ushort vele yabo yathola ngilibele ngimsearch ezashilo ukuthi like bekhona umngane wakhe vele bahlala eduzane noPetro which is beke yimi yabo so which is mina nesazane ngendaba zokuthi angibuza ukuthi ngiyamazi uPetro yabo ngimtshela hawu Petro njani ngimazi blind yabo so athi nami nakangifuna ukumbona yabo ngithi nantana wena woza kithi thina sohamba sekhabo Petro ngoba khabo Petro ngiyazi siye vele khabo Petro amaze kanjalo so mina short sazane kanjalo as manje sesabhifa manje sesiright ngena beef na short yeah sebesabhifa indaba ze squad yeah indaba ze squad ama-Teddy boy ama-Panda boy wena kwesiphi squad lapho mina nguma Panda manje yena ku Teddy boy yeah yena kuma Teddy boy which is abomanyisa baphumile squadini sabo baze squadini sethu which is kwaqala inkulumo ukuthi thina siyadema
sizen bathi buzani imibuzo kunyiwe kusho bona yes kusho bona ku-channel yami ukuthi buzani imibuzo kunyiwe bese abantu obvious abantu bazobuza ukuthi yenzakalani kuwe namaphanda bathi hey amaphanda boys azenza thina the only thing abayichangeile bachange uTheli bafaka uphanda thina sathi okay angeke sile nabo yabo saphuma kubo vele bathi Theli phanda abantu mebasibona estradeni or abantu esikoleni Theli phanda yabo bese njalo la Theli phanda sure bese kuhlanganisa amagama no manje short time mina no short sayikhuluma ngoba isquad lesi ngisho ukuthi sifola under yena yabo ngeke ngithi umphathi nami ngeke ngithi ngumphathi yabo maka like sort of sayikhuluma ukuthi antana into ukuthi silwe no sibatala masigakanyeke solele indaba ze squad sayiyeka so mina naye sikrend no yabo sikrend mina naye no ingathi abangani bakhe abaningi uxabene nabo mfethu ngicabene na maka ayingimangazi yabo ngoba like sabangani vele bese ngikholele kubo ukuthi abangani bamvele bamampela yabo ngoba abangani bamampela basasekhona namanje yabo so into engayisho le so going back ebunganini bakho noStumza nazane for isikhathi singakanani yena noStumza ori boma 6 months afe ngoba le kuStumza kumaze last year boma March last year March so I think it's a year if I'm not mistaken so in that run what can you say about fake friends because manje kubonakala ngathi yena ube fake friend ku into engayisho ukuthi like umuntu ofuna ukukhuphuka ngawe mfethu now yenza ama intentions wakho ukuthi khona na into ibenefitayo lapho yabo ngoba like the more unga benefit kuyehla wena kukhuphuka yena yabo ngoba wankudla ngithi wathi from angazi uhuyu le comment le ngiyikhohla maka la yangihlaba le wayiposta straight after wathi masiqeda ukungihacker ama subscribers amaqeda ukungihacker ngavula account yami entsha bihamba ku 70 subscribers 70 subscribers yena hamba ku 200 and something wathi angazi content creator wini waka yenzeni ata instead ukuthi upgrade downgrade ayangihlaba la ilake sengibaseleka khona ke sengijilchira ukuthi amfethu mina nami senze into esona so yabo hlangani naye abaseleka ugayi yabo so sacala la vele ukuthi mina singasakhulumisani yabo ayi wena kushuthi yakholela into lokuthi moxabene nomjitha ufuna ukubukhombisa ukuthi ayi mncane kakhulu umlandela ugelo wakhe straight ngoba into esingala ngayo yabo layile ukuthi kushana ngempambo mina ukula akusinto yami mina ngoba ukula ngithanda ukula mina ngithanda ukula ngoba ngihlala ugokwami ngithi ilezi ezawo malume ukuthi ayi lezi ave zithanda ukula yabo so which is mina ngifuna ukufana nazo yabo so which is mina ngifuna ukufana nje ngumuntu nje ohambule yabo so awukula kusinto yami and like angeke ngithi ngizokuprovela ukuthi like ingcono ukuthi ngile nawe ngichira ngokudlela ichira nokuthi ngile ngayo ngokuthi ngithenga impahla idurayo for ukuprovela wena yabo ngoba like umuntu ozongikhompyutha nawo mamama yabo ngoba mama ngithengele izinto yabo so which is mina cherry mfethu cherry ne style cherry mphethe style yeza ku trend yabo ukuthi style sami nika Stumza asifani ngoba vela asifani yabo ezingisho ukuthi nayo uyafana ukuthi asike ligine one angathi ube unzimeni bakhulu mnganami ngicela ukubuza la before si wrap up looking at your journey mnganami what moments are you proud of ama moments I'm proud of like manje it's like more bheka nje looking into enodlule kuzo nani so ikupho proud ngakho into engiproud ngakho ukuthi ngiphumile eSnake Park ngoba like ngizothi Khotman la bengihlala khona bebangancane bebangancane lokuthi mina bengumuntu ukuthi mina ezingisho ukuthi mina ukuchoma into yami yabo so mina which is into yami yonke into bengiyikhuluma nabantu hayi nomdali
so bengayenzakali which is yabo bekunokuthi xa mina uPetro dala ngifuna ukumbona yabo which is bengihlezi ngikhuluma ebantwini mina uPetro ngizombona mina uPetro ngiyambona namhlanje nemi next week engayenzakali into yakhona yabo which is mina eSnake Park like ingimotivateile like mase ngizibona back then like ngihlanganisa okamanje no like yabo nokudala ngizibona like abantu abaningi bathi wena nkusho changeile into zakudala usazenza which is mina dala bengisoka player yabo abengidlala ibhola ngidlala every day ngibe impunga ngidlala ibhola ngalonke yabo which is manje mase babona ukuthi lento le ende le bengihlezi ngisho ebantwini ukuthi mina next time nizongibona like eTV like ngidlala yabo ngibuka bathi nawe naye eKastlam ubona like bobona nokuthi noma bothenga igroza eKastlam babakoba lethe uphume ubini uyabona ukuthi hala bakoba ukuthi hayi namhlanje Kastlam bosaba nokuthi uchamuke uPetty Kings moyothenga yabo ngoba bocabangela ukuthi abantu bazothi uphuzi King Kastlam benenkulumo yabo kakhulu abenenkulumo eKastlam so ithe manje mabangibona manje eKastlam ngiyandlula mina eKastlam ngidlule nje ngingabulisanga kwasana maHotman wakhona ngingabulisanga abomama bakhona ngoba bebangazwana nomama bebathi umama uyazitshela mama bekahlezi umuntu osendlini yabo ungaphuma phuma ngoba bekangazithandi izinto zabo straight need yabo uzokuphuma phuma omama abantu bayakhuluma yabo and benze ezinye izinto ezingekho right yabo ngoba bebahlezi bathi ungadlali nonkushi inkushi ukhohlakele yabo sho kanjalo uthi mina ngiya influence abanye abantu ukuthi ini mina obviously ngizothini bengithatha intwana ezincane yabo engibona ukuthi lezi zangilandelela ngizithathe ngize ngithi let's say maybe ibhola yabo ibhola ngoba bezizingcolisa ibhola bezizingcolisa bengitshela indoda hayi asisadlala ibhola manje siyageza solanda amantombazana siba clean so babona ngathi mina ngichoose abanye abantu abangani bacala ukuthi ungikhuluma kabi bathi mina ngisile ngikhohlakele so mina like ngisho ukuthi eKastlam ukuphuma kwami eSnake Park kuyenza into zami ezibhaya like izaba yabo ngoba like bingasho ukuthi like being overcrowd yabo into zami like bezivalekile semangiphuma yabo zonke zonke zacala ukuvuleka no ngoba no ayikho into engakwazi ukuzenzela yona yabo ayikho into engakwazi ukuzenzela yona no only if into yami ngizoyikhuluma ngiyi-1 yabo ngayikhuluma nabanye abantu ngoba nemo ngithi mina ngizobiza lo mntana lo Thembi for imokbang yabo angeke ihambe kahle kwabanye abantu yabo so demo ngiyikhuluma ngiyi-1 komajidami yamangala mase ifika kubo ngoba thi inkusho ubona lenxuso benginayo yabo sefika ukuthi ntwana uyinja ini mayifika kubo like ilanga lakhona lingakayenzakali seyifikile kubo kuba isahlala igrand sekuzoba nokuthi lo mntana lona asiswe nenkusha kulo mntana lo unjanjani kunokungcono ukuthi amaphokopho akho athole sowenze something nokuthi wathola ungakayenzi something yabo so into enjalo nje there's something I'm picking from you ukuthi kahlahle empilweni don't announce because if you announce into zakho zizovela zimoshakala into zakho mozikhuluma nabantu bayazenzakala abanye abantu bayakholelwa kuwe abanye abakholelwa abanye banenhliziyo ezimbi abanye ba right so you need to be humble and ready to success yabo like unganaka ezinye izinto unganaka ama bad comments yabo like fana ukuthi mina amalontuzana ama negative comments fana ukuthi ama positive comments sengwajwayele noma umuntu angafana nokuthi athi yinhle into yakho ngiyayithanda sengiyayazi which is ama negative comments yomele ngwanake ngizowayenza ukuthi abe njani positive yabo which is noma bathi wena uyahluleka ini ayikho lento yenza mina mele ngiyenze lento lokuthi ibe positive ingabi negative so which is ama positive comments sekinto yami nje sengijwayele yabo so angisana ndaba nama positive comments nama negative you have something to ask there before we wrap up mnganami ngiyajabula sijabulile kuba nawe namhlanje mnganami so ngicela nje usitshele nje ukuthi mhlambe kwabantu abasafuna ukuba la ukhona what must they do ungabapha yipi advice i-advice engabapha yona like ukuthi ungabheki ukuthi ubuyaphi bheka ukuthi uyaphi yabo ngoba neme ubheke ukuthi uyaphi ile more like uzobona ngathi into zakho azenzakali yabo so kumele ubheke la uyakhona ngiyithola ngoba like
mawunaka amalentuzane ama-comment abantu azokubisa kakhulu Yeah. futhi yabo. So which is when you need to stay humble yabo, yeah, like stay consistent kulento oyenzayo, ungathatha ama-comments abantu bese uwafake kumsebenzini wakho yabo, ngoba like wayefaka khona like uzodamage ingqondo yakho yabo, ucabanga ezinye izinto, overthink uthi mina YouTube vela engifanele from umdala yabo. So which is when you need to stay consistent ona into oyenzayo, into yakho uzikhulumeni uyinomdala, ungazikhulumi nabantu. The more abantu bazibona, the more abantu bazokubukela yabo, ba entertain, ayithola. Yeah, fana ukuthi like manje abantu the more ngajoli manje abantu bamangela ukuthi kwenzakalani, and like abazi ukuthi like yini leyo nkushi enkulazanayo yabo, njoba ngajoli. So yabo uchiza abantu abaningi ukuthi ukuthi ankusha kajoli, which is mina I know ukuthi ngiyajola yabo. So mayifike ebantwini abantu abayamangala, and then the more bacala ukenzani entertain, abacala ukubukela yabo, which is mina intwana encane yenzani iyakhuphuka yayithola. So yeah, to the people abafuna uku-order igipa zakho mhlambe what they must do. bangitext la yabo, bangitext obvious kwanu angaka experience into eziningi yabo. Yeah. Like le sort of ukuthi like maybe ngihambiselana nabanye abantu, ngisebenza nabanye abantu yabo, mara kwamanje ngisho ukuthi abantu bangitext yabo. So angazi ama number mele ngiwasho, or You can maybe leave your socials, yeah, nama number akho ngawasho. ama socials wami ku TikTok ngikusho 808 or ngiwasho wonke like, Yeah, usho ku TikTok, Instagram. La abantu okay. bangadema khona bese usho nama number phone. Okay, TikTok ngikusho 808 bese ku IG ngikusho RSA, na ku Facebook ngikusho RSA, and then yeah, bese ama number ami it's 0677 043418. Yeah, ama number ami lawo yabona lawo aphifa nami sabazowathatha yabo, bangitext me yabo. Yeah, labo or ngikhulume ngawo ama media abo kabi yabo, Bazokutext. yeah, ngizongitext abangitshela ukuthi khambani yabo. So banika i-message lava babhifa nawo. Yeah, ubaphi message lapho. Laba phifa nami mina bafithe ngibeef nani yabo, nakani indaba zenu nami nginake indaba zenu, indaba zami yabo, ngoba like mina the more ngingajoli the more dangerous yabo, anazi ukuthi ngizoyenzana nama midway yabo. Yeah, into engayisho le maka ayikuthi nama midway sengiyajola yabo manje. We are not safe. Yeah, hayi ba safe bona, maka ama enemy wami yabo bona wikho safe, mara inkingi lokuthi kuya ngokuthi na intombazana yakhe injani yabo. Yeah, ngoba ufuna ushizo wodwa. yeah, hayi angifuni amagege awungafuni shem. Mfethu sijabulile ukuba nawe namhlanje. Nami ngiyabonga ukuba nani namhlanje. Yeah. Bafethu kusase uye umfana omnyama olandelwa indlela zokukhanya under icompany iMaple Media. Please don't forget to like, comment and subscribe. We are out. Danko.